کۆمپانیا کە مەزن یا دووارێ پزیشکی و دەرماناندا لە کوریا باشوور کۆنفرانسێکە پزیشکی ساز کرد و دوو بابەت گوت و بێژکردن یەک جوان هەرمۆنا گەشەدانە بەدەنە مرۆڤان و یا دنجی پۆمپێن ئانسولین یعنی ئەف دمژارین gelekî giringin ji bo xelkê bêguman. Pijîşk ji 15 welatan hatine dawetkirin. Ji Sûriyê 6 hatibûne hilbijartin. Yek ji wan Kurdek e, Dr. Rewan Hesen Temo bû, beşdarî konferansê bû, konferansê 5 rojan dirêj kir. Dr. Rewan ji Rûdawê ragihand ku ew kompanî niha lêkolînekê li ser pompên ansûlînê dikin ji bo nexweşên şekir. Ev kompanî sêyemîn mezintirîn kompanya li Koreya Başûr û her wiha li dunyayê jî gelekî navdar e. Di hinek cûreyên dermanan da jî li ser asta cîhanê gelekî binav û deng e. Her wiha hormonên geşedana mirovan jî berhem tîne. Dr. Rewan Hesen Temo pisporê nexweşiyên hundir û şekir ku nû ji Kûriyê hatiye. Dr. Bixêr hatî? Min serçavê te sağ min hez dikir te ji Kûriya bikim mîvan lê li hev nehat yanî. Tu vegeriyayî? Tu bixêr hatî? Doktor, di mijarê gelekî girîng hene ez dixwazim te re gotûbêj bikim bi rastî, pirs bikim, bipirsim. Yek ji wan meseleya pompên ansûlîn e. Ev gelekî giring e. Yani em li vir behs bikin çi ye doktor ev pompên ansûlîn ji bo nexweşiyên kesên ku bi nexweşiya şekir ketine? Hûn çi dikin? انسولین پامپ ابیا جهازeke تێدانین ji nexweşê sikerî re nexweşê êgê derzê انسولین distîn. Ev cihazaya انسولینê didê dê 24 saeta. Yani 24 saeta ev cihaz şegal dimîne انسولینê hêdî hêdî derbas dike laşîwî wextê ki bixwaze xwarinê bixwe طبعا cihazkî biçûk pêr tê wê ser vî cihazê din bişuxile yani wê kepsakê ser bikepsîne wê انسولینek zêde bidê ji bo xatireke şekerê xwarinê kêm bike. Yani ev cihazaya dikare etîbar bike wek benkriyasek istînaî. Yani wek enû te benkriyasek ne ji vî nexweşê şekir danî. Aha. Ev doktor, ev medaxet dibêjî. Çawa li kuderê swar dibe, li kudera yani 24 saatan divê bi bedena mirov de be? Ev cihazaya tê swarkirin ya serzik ya ema serdist ew sernik. Ev cihazaya 24 saeta dimîne. Yani natif yani şolandina wê yani şegal dimîne. Her 4 roja bes tê cê danîna wê tê biguherin. Her 4 roja tê انسولینê lê zêde bike, tê انسولینê derbas ki cihaz û tê cê danîna wê biguhere bes. Aha. 24 saatan. Emir fark dike doktor. Mesela temen çi qas be kesên ku vê meda xêb kar bîne? Fark dike emir? Temen? Emir fark nake. Bilakis çi nexweşê derziye انسولین distîne karê vî cihazê ji xwe deyne. Yani îşê emir pêtine bes çi qeysî ev nexweşeya zû deyne çi qeysî yani jêr çêtir ji ber meşaklê êgî ji ber şekir çêtir. Ev mewduayê ev konferansan çêbû ji bo vê meselê bû. Enû ev mesela mîdaxa انسولین nenihne. Ev ya tişkî kevnî. Yani Amerîka heye ji 1990 bes çima ana ji yani ana ev şerîka da'we ji pazde dewletarşan şuxulê 5 diktorî 45 heta 5 diktorî dan hev ev şerîkahan انسولین pamp li bawê tune bes ew dixwaze divê xetê dibişuxile. Ji ber ku ew di giros dibişuxile yani di hormonatê ê dirêjbûnê dibişuxile û derziyê wê ser mistewa alemê bela bûne. Yani gelekî derziyê wê ser mistewa alemê gelekî dişuxile. Ana li ba me li rojava heye. Fe ew dixwaze dixeta انسولین pamp dibişuxile. طيب قابا بخواز تخطى انسولين بشغله دبي تشكي نهبتته شما اشتر دبيجي شما اف انسولين بامب انا سر مستوى دنياي قدري ويزي دبوي شما بشكل عام شركات عالمي شما يعني جمعيات عالمي وجمعيه امريكيه اوروبي شما اشتر دبيجي انه دبي نخوش سكري يقدر زي انسولين دستينه دبي انسولين بامب دينه
شما بيت بيدينه اف دراسات نه بيش مكرن انه تشكا فرق هي دناب نخش جهاز دينه ودناب نخش ايك درزي انسولين ضدينه فرق چیه بيك دکتور؟ جهاز دينه فرق حتى چیه؟ لو کی و مدخه دینه مدخه پمپا انسولین دینه فرق وی يعني نخوشي ام ببيجن نخوشي شكر جبركو قالك خلق نخوشي شكر او نخوشي شكر كو في بومبا انسولين دينا فرقاوي ونخوشي دنشيه كو بومبا داناينا فرقاوي ونخوش دن دراسات ايه نه ايه جشمر ايه بيش مكرن دراسات الماني ودراسات امريكي وقت به نتيجه وخلاصه دماغ حفتاد ايصال دماغ حفتاد دركت ديتن انه حتى ابن خش ايج مدخا انسولين داناين وشكريوي قال لك يقنج سردزيا ونخش ايج مدخا انسولين داني وشكريوي اوجي قنج سر مدخي ديتن انه فرق حرضوا انه نخش ايج مدخا دانيه سه صدي مشاكل كيم تردبن يعني كومبليكيت اصطلاح ايش برشكر تشيتفن كيمتر شما ايش برقو مدخا انسولين 24 ساعه انسولين دتا يجبولو ده جو شكريتا تندري قوينيده 24 ساعه كنجب نبس والله سبه يا مثلا 12 ساعه دروجيت كنجب فديت ان حردو نخشي ايج ارقام الشكري وقنجن يعني ايج جهاز داني ايج جهاز داناني وحردو جي شكري وقنجن ديتن ايج مدخا دانيه مشاكلي سيج صديق ايش ايدن تشيتر دكتور اف مدخا هي الجمل روجافي كردستاني وجابها هي تقريبا بصل بتشقاسيه يعني حركست كارب كاربينه قريده مثلا انا دائما للاسف اي مجال دائما تكنولوجيا قبل نهدا دائما نحركس كاربين يعني مدخا انسولين لو حقيقي $6,300 او $6,000 $6,500 ابقى اج اسقال دكم مدخا ايكوال امنابيت لكن مايكروتك ميديكال هي جمتا امريكي حقيقي $1,000 يعني سر نوع ويش يدمينه بس ارين امكارم بيجن حركه كاربينه بس انه ايج امكانياي هبه ميدخل ابا هي والباجاري سوري شيء دكتور اوا خالدنك وقال لك جرينجا مثلا نمو قشدان ام دبيجن او تش مساله دكتور للروجا وند كاسي نمو يعني ما بس تا كاسين كو دريج نابن يعني كاسين كو نمو بورا تشي نابن هون تشتكنجبو اري راس انا اول شيء اب شركات دعوشان دبو اب دونك اي ساينس تكنولوجي ابيا شركه سيسياي حري فورد كوريا الجنوبيه ناحيه درمانه هذه دواء سر مستوى عالمي شركات دواء سر مستوى عالمي بمثلا درزيه اي نمو درزيه هرمون نمو شما باز ده باجاري سوري اختيار كنيش بربط باجاري سوري ده يعني استهلاك اواجه درزيه نمور تقريبا بالنسبه للشركه استهلاك تقريبا شراي عالمي استهلاك اواجه درزيه انا درزيه هرمون يعني في شركه دتش تشخر كرن اول خست بين بيراما انه فاي سر مستوى عالمي ام دوانه درزيه خده جروث هرمون نابي درزيه وجروث روبينه دوا خست معلومات بدها بمعلومات اشمر عرض بكش بو مثلا انسولين بامب انا مثلا هرمون مثلا هرمون اف درزي تشتكه دكتور اف درزي تشتكه درزيكم بكارتي نجبو نمو اف درزيها هرمون نموي يعني اف هرمونيك دهيلي لاش سر دريج ببن انا نخش نهنتين تدبينه سر مخططين نمو طبعا مخططات عالمي جمعهن CDC Centers of Disease Control and Prevention اف مخططاتنا سر مستوى عالمي كارشتر ناس بك جو اف زاروكايا الجور طولا بابي فوق جافات طولاوي طبيعيه نورمال ولا لا كابا كتدبينه طولاوي لا طبيعيه البرت فيت جيره دراسات تشيك تبنر مثلا ناخذ شيخ وين جموي هنا غدي جموي هي تبنر سوء امتصاص جموي هي تبنر مشاكل الهستيال جموي هنا ضمن اب امور مرو دراسات دك هرمون نمو قابا ابن خشايا هرمون نمو الباوي كيمبه او حتى لو هرمون نمو الباوي نورمال به بس قل لك يفيد سر هرموناك
دفردت درزيه هرمون نمود تيدي طبعا اب درزيه مرول جور وزنه ده والجور عمري نخش باشه دکتور چکتن چند سالی دکاره از باف دایک مالبات زاروک ببوی درزی لی بده جه چند سالی دست پیدا که انا الفور نمو زاروك دمينه يعني انا اجي عمري سالة كيف كاري دراسة نمو تشيكي حتى تبقي عمري 11 سالة بس كي جا عمري إيك ممكن بيتر فيدا تيدبك يعني بيتر ممكن فيدا سر درزيه هرمون نمو بك چند سالی عادة تحدو صالي أول ده عادة تحدو صالي أول ده مرو بشكي بينا كل زاروكا فرتك يعني مرود بينا أول شيء نمو واتشما كيمه يعني بارنا واكيمه رزانا واكيمه نخشي بشكل كي متكرر الباوة شيء دبي ولا نا أبيك عادة مرحلة داويش نموده يعني مرحلة بلوغ ده بعمري 16 وحيد وحيجده أو جي في دبونا وسر زياد كيمتر عادة في دا حالي مزن دناب عمري 5 سالة حتى عمري 12 13 سالة الروجافا خلق وان درجيام كارتينا دكتور قابا لازم طبعا كارتين هي روجافا هي سودي هي دكتور بابونا ويتشاوي درزي براستي قابا يعني بري كان صالك او بهابونا وي مزنت نبو يعني انا حقي سوري دس بيكري 14,000 سوري انا حقي جياي تقريبا 450,000 460,000 سوري يعني حقي جياي تقريبا شغلي $6 تقريبا حقي درسيكي في داوي هيا يعني دواري براتيك ده دكتور دواري براتيك ده خلق بيد حساك وفي دا يوان درزيان هيا طبعا قبل كورسك علاجي كامل بده الشهر ما حتى ششمها بشتي وين نخش بدكرت تنار بيكا شقا طول وزن زي ذكريه بالنسبه جمره نخش يمي ايج لازم بو يجوار درزي ومدرزي دايوا يعني في دبونا زيدين نوطش صدي في ذكر السدرما قال لك سباس دكتور روان حسن تمو بسبوري نخشين اندرو شكر ج قامشلو ميفاني مبوي مولا تاوا قال لك سباس دكتور مالا وجه آباد تماشاوانی نیجا حتی 7 ساعت 7 خوشیده بین خاطری